matatizo mengi yaliyokupata, chanzo ni kinywa chako. Mengi ambayo yamekupata ni kinywa chako. Kuna wakati mtoto alikukwaza ukasema, yani huyu mtoto bora nisingempata. Shetani anabeba lile neno, analipeleka mbele za Mungu, anasema ni kweli unaponya, ni kweli unatoa watoto. Ona hapa alisema bora singempata. Anapeleka mashtaka yaliyokamilika mbele za Mungu. Haleluya. Kuna wakati kuna shida zimeandama maisha yako, lakini chanzo cha yale mambo yote ni wewe mwenyewe. Haleluya. Kuna wakati ulisema, kuna wakati uliongea uongo, shetani anasikia, akayakamata yale maneno, anapeleka kama uthibitisho mbele za Mungu. Mungu, ni kweli umesema utabariki, lakini ona hapa alisema hahitaji. Yale maneno yote wakati unapitia, mwanadamu wakati anapitia changamoto, anazungumza vitu vingi sana. Wakati ambapo atapitia kipindi cha kutokupata mtoto, wakati ambacho atapitia mpito wa kutokuwa na kazi, ana mengi anayozungumza kwenye moyo na kwenye kinywa, wakati mwingine na marafiki wa karibu. Yale maneno yote unayosema yanasimama kama uthibitisho wa kuzuia baraka zako.